A gai ir means can I have the. This is an example of when you can use gai e in the classroom. Cofiwch, remember, gai e means can I have. You can use K or na lle in your answer. Gai pencil is welcome dda. Okay. Diolch. Please gai brymesr yn welcome dda. In eilio. Okay, dyma ti. Diolch. This is an example of when you can use gai e in the classroom. Cofiwch, remember, gai e means can I have the. Cofiwch defnyddio Okay. neu Na lle. yn ateb. Gai ir gled os gwelwch yn dda. Na chi, does a ddim gleb ar ôl. O na. Gai ir iPad os gwelwch yn dda. Wrth gwrs. Diolch. Croeso. Eban? Please gai fynd i toilet os welwch yn dda. Diolch. Cofiwch. Defnyddio. Brawddeg! Yr Wythnos. Gai e. Gai ir. Diolch yn fawr!